Turashima Imana ko iduhaye umwanya mwiza wo kugera hano. We give thanks to God for giving us a chance to come here. Kuko ubuzima n'Imana ibugenga. For God gives life. Kuba duhari nuko Imana yatugiriye neza. For we are alive today, it's because of the grace of the Lord. Twongeye kuramutsa abantu bose bazadukurikira. We greet all the people around who are following us. Tunabashimira kugira ngo tukomeze gufatikanya. And thanking them so that we continue uniting. Kumva ijambo ry'Imana no kurishira mu bikorwa. Listening to the word of God and also putting it in practice. Ndetse no kugenda hirya no hino tuvuga ijambo ry'Imana. Same as spreading the word of God. Hari abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. There are people who haven't yet accepted the Lord as their Hari n'abandi bataramwumva. And there's some who don't know him. Rero tugomba gushiramo imbaraga kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. So we should put more effort so that we spread the mahanga yose in different places. Abazabyemera tuzababatize. So to those who will accept, we're going to baptize them. Kuko nibyo Imana yadusigiye. Because that's what God left us to do. Ubwo Yesu yagenda yaravuze ngo tugende tuvuge ubutumwa bwiza hirya no hino. When Jesus Christ left from this place, he said dushimira n'Imana yaduhaye spread the word of God. Yaduhaye kugira ngo tuzatuvuga ubutumwa bwiza aho uri bukagera kure. And thanking God for giving us another chance to spread the word of God. Rero turayishimiye. So we give him thanks. Tugiye gusenga dushima Imana. We are going to thank him through prayer. Kugira ngo ibane natwe. So that he's going to be with us. Mana ikomeye, Imana igira neza. Byiringiro byacu, mahoro yacu. Turagushima kandi turaguhimbaza kuko watugiriye neza, ukaba watubyukije amahoro, ukaba waduhaye umwanya mwiza, umwanya w'agaciro kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe. Akanwa kacu kavuge ijambo ryawe, ubugingo bwacu butekereze ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo dukomeze kandi twambike imbaraga kandi tukwereka abantu batarakira Yesu umwami n'umukiza. Ubashe kubaheza mwami Imana imbaraga zo kugira ngo babashe gukizwa, kandi mwami n'abarushe n'abaremererewe ubashe kubana nabo muri uyu mwanya, ubahumurize kugira ngo mwami icubahiro gikomeze kibicawe. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe riraruhura, ijambo ryawe mwami n'ubuzima. Rero turagushimiye kuko duhaye umwanya mwiza kandi ukomeza kubana natwe, ndetse naho rizagera hose rizabasha kubafasha. Tubisaba tuzizeye kandi tubyiringiye mu izina rya Yesu, amena. Turasoma hano ijambo ry'Imana muri Zaburi. We are going to read the word of God through Psalms. Ni ijambo ryanditswe n'umukozi w'Imana Dawidi. It is the word of God which was written by a man of God, David. Twese tuzi amateka ya Dawidi. We all know the history of David. Dawidi Imana yamutoranyije muri bene nyina. David was chosen by God among his siblings. Imutoranya atari we batekereza ko ashobora kubayobora. He was chosen when he didn't even know that he would be chosen. Imana izireba gutandukanya nuko abantu bareba. God looks at people differently from the people themselves. Yamutoranyije ari umwungeri w'intama. He chose David when he was young and a shepherd of sheep. Ari umuntu muto. When he was young. Ariko Imana iramutoranya. But God chose him. Kandi Imana iramushigikira. And God supported him. Imaze kumushigikira. And after supporting him. Tivyatumye atagira intambara. It didn't stop him from encountering challenges. Yahuye n'intambara zikomeye. He underwent different and tough challenges. Zirimo iz'abavandimwe be. Which includes those of his siblings. Zirimo iza sebukwe. His friends. Zirimo iz'umwana we. And his son. Yahuye n'intambara zikomeye. Kandi Imana yaramwemeye ikamuha iyo nshingano, ikamuhamagara. And called him. Icyo nshaka kuvuga aha. What I want to say here. Hari igihe uno munsi waba uhahura n'ibibazo bitandukanye.
There's times you might be going through challenges today, ariko nimba hari icyo Imana yakuvuzeho but when there's something that God has planned for you, ugomba kugitegereza. you should wait for it. Ni Imana izivuga kandi igasohoza. God says, and Ni Imana iziha abantu ijambo batari barifite. And He's the same person who gives a chance for somebody Ni to Imana talk izihindura when he's amateka. unable to. And He's the same God who changes times. Ni Imana izihindura ibihe. Uyu munsi twaba duca mu bibazo bikomeye Today we might be going through different challenges kuko twese tubiziranye, because we all know it's happened. ariko tugomba kwizera Imana ko ejo ari heza. But we should believe in God that tomorrow is going to be better. Ejo dushobora kugira umumaro That tomorrow it might be of great importance to muri us ino si, in this world, tukagira umumaro and have great importance mu in miryango. our families. Imana iyo yakuvuzeho ikintu When God says something about you, izi bisohoza. He makes it happen. Muri iki gihe In these times, abantu benshi ko baraca mu bibazo bikomeye, many people are going through different challenges, cyane cyane mu bwoko bwacu, most especially in our tribe. ariko ejo hacu ni heza. But our future is better. Ntabwo bisobanura guca mu bihe bigoye That doesn't mean that uko going ari through different gushira challenges k'ubuzima bw'abantu. it's the end of the world. Imana idufiteho umugambi, God has plans for us. hari icyo yatuvuzeho, There's something that He has hari said icyo about yavuze ku us. bwoko bwacu, There's something that He has hari said icyo about the yavuze tribe. ku gihugu cyacu, There's something He has said about our hari icyo country. yakuvuzeho. There's something He has said Tugomba about you, kubitegereza and we should wait for kandi it. bizahagera. And it will happen. Dawidi David yari umuntu udasanzwe, was a very yahura n'ibibazo bitandukanye, he underwent different challenges, ariko yaragira umutima uteye ubwoba. but he had the purest heart. Yari afite umutima wo kubabarira, He had a heart of forgiveness. yari afite umutima wo guca bugufi, He had a humble heart. yashira Imana imbere ye He kept God in mu byo front of yacamo byose. anything in the world. Yahanga Imana amaso, He gave all to God. yanesha intambara, When he succeeded in wars, akagaruka agashima Imana. he came back and gave thanks to God. Icyo nsaba nanje mbasabira What I ask for you, nuko and tugomba I ask guhanga for Imana myself, amaso, tukareka guhanga isi ya none amaso, we shouldn't put our eyes tukareka forth in the guhanga world. abakomeye amaso, tukareka kwizerana ubwacu, tukizera Imana ko ari ishobora byose. We should believe in God that He can do everything. Iyo tuyizera, When we believe in Him, ni Imana itazinanirwa, He doesn't fail ni us. Imana itazikoza isoni, He doesn't make us ni to. Imana izihindura. He changes time. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano We are going to read the Word of God muri Zaburi in Psalms 23. 23. Yarangije kunesha intambara, When he succeeded the war, intambara zishize, when the challenges were done, ahimba aya magambo, he said these words arashima Imana. and gave thanks to God. Natwe nituva muri ibyo bihe, When we also tuzagaruke finish dushima these Imana, challenges, we should come back to kuko nizi God and tuneshereza, give Him thanks. nizi He's the one izitugwanirira. who fights for us. Ubwacu ntitwabishobora, For us, we are unable to. ubwacu ntacyo twashobora, There's nothing we can do. ariko without turi Him. kumwe n'Imana But with Him, byose bizashoboka. everything is possible. Tuzagaruka imbere y'Imana tuyishime, We should come back to God. ibi and bihe give Him nibirangira thanks. tuzayishime, When all these ubuzima times bwacu are done, tuzabushime. we should give N'ubu thanks to duca mu God. bibazo tugomba kubishima, When we go through kuko n'Imana yo challenges, we should gushimwa mu give bihe Him byose. thanks. Haba hari ibibazo, haba hari ibyiza, Imana niyo gushima. Dusome, Let's read. eka dufashe Zaburi 23 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6 havuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. haravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanje sinzokena, Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Genda buke. Asuma. Haravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wacu tituzokena. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nubwo bimeze gutyo,
Even though it's like that, nubwo ibihe bigoye, even though the times are nubwo ijoro tough, ritugose, even if the night is Uwiteka ni long, umwungeri wacu, the Lord is our kandi shepherd, ntabwo tuzokena. and we shall not want any other. Haleluya. Amen. Atujyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. He makes us lie down in green pastures. Nubwo bimeze gutyo, Even though the times are like this, Uwiteka hari igihe azahindura ibihe, the Lord is going to change the times akatujyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. and makes us lie down. Murabizi in ko green ubwatsi pasture. bubisi, You know the green pasture, iyo inka zigeze ahantu hari ubwatsi bubisi, when the cattle comes around, zirajya pasture, zigahaga, they eat and ziba they eat to zabonye their imvura fill. imeze bwa bwatsi, kandi imvura ni umugisha. Hari igihe Imana izaduha umugisha, Is a time when God is going to give us blessings. kandi kuba duhari ni uko dufite umugisha. And for we are loved Kuba alive twarakiriye today Yesu because nk'umwami He gave us n'umukiza turi umugisha. a blessing. Dutegereze ko Imana izatujyamisha mu cyanya cy'ubwatsi We bubisi, should wait that God is going to make us kandi lie down izadusubiza in green intege mu pasture. bugingo bwacu. And He's going to give us more. Izadusubiza intege mu bugingo bwacu. He's going to give us more strength in Soma our hose life. urangize. Komeza. Zaburi 23 ku murongo wa 3. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe ibyo bimpumuriza. Untunganire ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyobora iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Amen. Amena. Rakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Haravuga ngo njana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanje, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Uwiteka niwe uzudukorera ibyiza nk'ibi. The Lord is the one who makes us Iyo ibihe byahinduye, great times. iyo ibihe byiza byaje, When good times come, atujana mu mazi adasuma, He makes us. atujana ahantu hatuje, He leads us. Pardon? Come again. atujana iruhande rw'amazi adasuma. Ibyo bihe bizatugeraho, Those times will come, kandi nitwihangana, and when we are patient, Imana izadufasha. the Lord will guide Ibi us. bihe bizarangira, These times will end, tuzaba mu bihe byiza bituje, and we will go through. ababyeyi bacu nice bagatuza, things, and our parents abana will bacu be bakiga happy, neza, and our children will ubuzima be bwacu bukagenda educated, neza, and our life will kuko be turi kumwe n'Imana good itugwaniriza. because we will be walking with God. Hepfo haravuga kuri 4 On the 4th line it says, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, even though I walk through the dark sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. because you are with me, I fear no harm. Niyo tunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Even though we are going through the darkest of tidutinye valley, we shouldn't kuko fear turi kumwe n'Uwiteka. because we are together with the Iyo Lord. turi mu bibazo, When we are in tough times, azaduheka. He carries us. Twagera mu byiza, When we go through tukagendana nice nawe. times, we go with Muri ibi Him. bihe, In this time, Uwiteka araturinze, the Lord protects kandi us araduhetse. and carries us. Ntacyo tuzoba. There's nothing which is going to happen to us. Kuri 5 hakavuga ngo On the 5th line it says, antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje, you prepare a banquet for me asubiza. while my enemies watch. Hansomera hano kuri 5. Kuri 5 havuga ngo untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bacu. Azadutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bacu. Unsize amavuta mu mutwe. Unsize amavuta mu mutwe.
igikombe cyanjye kirasesekara. igikombe cyanjye kirasesekara. Uyu ni Dawidi wari uhabivuga, ariko uyu munsi ucishireho wishira ko azadutunganyiriza ameza imbere y'abanzi. You should believe that God is going to make will bring the cup to will prepare a banquet for us. Azabikora kuko ari Imana yacu. He will make it because he's ubwo abanzi bawe batekereza ko uzakorwa n'isoni, when your enemies think ariko hari umunsi bazatangara babonye ko Imana yagutunganyirize ameza. They'll be surprised when God creates a banquet for you. Kandi icyo mbasaba, and what naje nisaba for you and for me, tugomba kubabarira abanzi bacu. we should forgive our enemies. Imbabazi zikaje imbere, imbabazi kuko Imana niyo itugwanirira. The forgiveness should come ahead. Tukababarira abanzi bacu, and we should forgive our kugira ngo enemies, babeho bazabona Imana idutunganyiriza ameza imbere y'amaso yabo. when the Lord creates for us a banquet. Hanyuma hakavuga ngo kuri 6 nibadusomere ku murongo wa 6 bavuga ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Amen. Ibi bintu byose yagiye avuga guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 5. What I have read from the whole part, yagiye ashima Imana. He was giving, yagiye avuga ibyo Imana yamukoreye. He was giving a testimony. yagiye azirikana icyo Imana yagiye ikora. He continued doing. Yaragarutse asubira inyuma ashima Imana ku mirimo yagiye gukora. To give thanks to. Ariko ngagera kuri 6, and when he reached noneho avuga imigambi nawe azakora. He said his plans. Aravuga ngo, and he said ngo nukuri kugirirwa neza, certainly goodness and mercies bizanyoma iminsi yacu yose. Stay close to me ngo nawe Dawidi azaba mu nzu yiwe iteka ryose. And David said he will live in the. Icyo bidusaba ni ukuzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, ni ukugendera n'Imana ibihe byose. We are expected to go through. Byaba byiza tukabana n'Imana, byaba bibabaje tukabana n'Imana. We should be with God. Tugashima Imana muri ibyo bihe byose. And give thanks to him. Imana izaduheza kubaho neza, God will give us kuko tuzirikana ibyo ikora, kuko tugendera mu bushake bwayo, kuko tuzi kubabarira, kuko tuzi kwihangana, kuko tuzi kubana n'abantu neza. Nitubikora gutyo muri ino si tuzahabwa umugisha, kandi n'igihe tuzaba twarapfuye tuzabona ubugingo buhoraho. An everlasting life. Rero turashima Imana kuri aka kanya gato. Now we give thanks for this short period ibashije kuduheza kugira ngo tuvuge that he has given us to continue. Kandi uyu munsi abantu bahabaca mu bibazo bikomeye. And today we know that different people are going through different challenges. Tuzagaruka dufite amashimwe nka Dawidi yari afite. There is a time when we will come to give thanks. Kuko nawe igihe yarahabicamo, because when David was also going through tibyari it wasn't easy. Yabona inyuma hari umwijima n'imbere hari umwijima. He didn't see any hope in any direction. direction. Ariko muri uwo mwijima Imana ica inzira. But in all that darkness, aragaruka arashima Imana. God gave him a chance. Hari abantu benshi Imana izigirira neza. There's many people who God does. Babivamo ntibatekereza igikorwa Imana yakoze. When God makes them to go through the times nicely, they forget. Tugomba kuba abanebwe bo gushima Imana cyangwa bwo gutekereza ibyo Imana yakoze. We shouldn't be lazy to come back to God. Imana yadukoreye ibikomeye bene data. God did a lot of great things. Imana yaduhaye agakiza, yadukoreye ibikomeye. He gave us salvation. Twari abanyamahanga. We were twari abo kugirirwa neza. We were not of people. Ariko uyu munsi twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. But today that we have kubaho n'umugisha God and Jesus Christ. No gufa kandi dufire muri Kristo nawo n'umugisha. When we die in the name of Christ, believing in Christ, it's a blessing. We shouldn't ducamo n'abandi babiciyemo through going through hard times, kandi barabinesha pass through them, kuko bari kumwe n'Imana, kuko bisunze Imana. Reka rero dushima Imana kubwira ijambo
Thanks to God for kandi this ribashe word. kubafasha And we pray that kuko bino bihe bizahinduka. because these times will pass. Turagushima data, turagushimiye Uwiteka nyiribihe, tugushimiye kuko tugiriye neza tukabasha kumva ijambo ryawe, tukumva ubuhamya bw'abakozi bawe wagendanye nabo. Uyu munsi ukaba ari twebwe ugendana natwe, tukaba tukiri muri ino sigoye kandi irimo ibibabaje, ariko turakwisunze kandi turakwihaye. Turi kumwe nawe nta bwoba, turi kumwe nawe byose bizarangira, turi kumwe nawe tuzaba mu bihe byiza byo gushima Imana, tuzaba mu bihe byo kubaho. Turagushimiye kuko mwami uzaduhindurira ibihe kandi bitari kera, tuzagaruka tugushima, tuvuga gukomera kwawe, tuvuga ibyo wadukoreye, dushima Imana wagendanye natwe, ukabasha kugirira neza ubwoko bwacu, ukagirira neza imiryango yacu, natwe ubwacu watugiriye neza. Tuza tukubona buri munsi mu bihe tugoswe n'umwijima, tuza tukubona utamura uyu mwijima. Turagushimiye ko ubanye natwe kandi ukatugirira neza, tubisaba tuzizeye kandi tubyiringire mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.